ile na mwaka bakaiba pampu. Tuwe twafuna chance ya mizi ka government yati yamba muni tugizire twageraho buzubu biza bacu byoma byitu amizi bagatwara muni turiyo tubona tutwine mizi turiyo tutahe byagana byo mu maziba bende muni twatera government bakatugunda Honorable Mhesi Adan Chumosho na President Museveni atuyande nabo batereho buryo kuringa twafuna nize maroje azo ubutikiraho twatunga umugisha twatunga amezi kandi agabiza twera k'ikanisa kandi hamwe n'abantu abaterire kunga kandi umuro bice umezi ngabukaga twatahirwa abashuma bija ba cecoma cyamezi amezi gaemera ngano mbirebi tikina amezi kandi amezi bakaba bagaretsiraha aho bukubira abantu bukubeni bihamezi hakiriho bitu no buremezi buhanga munonga. Abantu aba watne benda government bahwere bashumbushe abo kubatbeine gand matiko kekanisa kandi hamwe n'abakurisayo n'abantu twaraza hamwe abajyo musereje nubwo buzubu ubutwine no kandi shabarahanga kuyo kuteraho buryo abakozi recho bakarebwa kandi tukagaruka ahabuhereza beitwe orukurebya meizi ataro cyibare yo kubanza Alex Katana nawe yurekiro kwetombita kwa mani abatenda birungi abeizire bakaiba pampu ezibiri zatambira abantu ngo bari around abo nshongo muntakubasa kurugare kashanga ngo namayebyo nanka pump siziri na bucumwe cyo no kushikora ndeka ngo bari around uwo mwabagakoramo Aiza bamwe abokoro mwiza bakwana bamayichi kugenda ginisha nso twinena kuyamani tunga kashayi Kansara wa Champangara kandi secretary wa finance na production district ya Kazo hamre beinika aherekero kushasha kwa mani abikikorwe iki project stage shasha munonga kabanya Champangara akukwana project ya budgeta akashayi minno water project kandi tukija twateka tuyihaboa hora ikerboa hori cyose mukono mwena tutaheze tujya twaja pa gradinga twataho pampu mize ngajana zo pampu hausa tukapampinga pa pampu tuzo mtanka haruguru acergayo gijaga zo mbantu abantu yatacyo mizi kandi twetigampo hijawa abashuma abatenda birunja batajamba bazi batubira pampu zitu neyaha kuri ifahando mu nayo project niyemwe umukihiro mizi tubenduka pumping agatera ndumtanka asapurayingwa abantu n'abandi bizire bacu kitima kuko kireba bacishara komeza kucishara bashumuraha bihe pampu ntigatega nk'abantu aba nabara kumanya ibintu ebi ogu ayonjere yahumuriza abantu ba Champangara oku project egi birekiriyo mu mikono ya contractor ngo kandi neza kukorwaho project egi ko kwana ogamba amizi kuba abamaze kwiba pampu z'amizi bakwata ba reporting mwana kurara ho kubinaga na kigarebera akwana wa contractor ya reporting wa chairman yamanisa polisi jahikaho yatambwenu emishango yo polisi barimba tubira umushango jango tiye kwa tinomba uba kwasire ngo n'umushumu ngo barimba kora investigation zabo kubagwa umushuma ubundi aba arrested nango bakija twabona umwana ugwe nko babenaga kuma baza bamu investigating from kumara almost a week ari mu cyome cyabo bamu investigating ngo bije bashanga ari innocent bamure kora kwashanye ngo umuntu asa kwiba kwa bari umuntu wa contractor kandi contractor still mwashime kwa najirata